Wadla kaladan ke jing persya na ke senjuk ki nong sensar snong par umken SNSPU bakan thop khatsan snong na lightly ki district kata Riboy district East Khasi Hills district but West Jati Hills district ya ke sarkar jelaban penlong ya ke public hearing hak be day baga jing sna jaka the nyot hau lum so laj hanong hali la yo jing tip baga sarkar kala thmu ban penlong sop sop ya ke ni jing lang bat ya ke ni la pen tip daw ba suparangan president ke senjuk Habakran sigilat pathai kubor hakno phai singi jog Henry tare ukala lengkot arja apusan uba supar ulaong bandadu paningkong kesenjok kala persya ban penlong jaka thedut hakate ke jaka namar bakan keta ya kawa umkhen kabaki pajba nong song snong ki penankam nakapor sakapor Nalor kata ulaong ru baka senjok kala pha da kasiti sak sarkar hakabe dei berkani kaman mat ke sarkar ru kala kular bakanam penlong ke jelang pajba namar ke jing persya ki bubun Henry ulaong baka sarkar menta ketemu ban penlong sop-sop ikani ke jelang haka khandai tarik mentau benai klam da pen TPA ya ke senjok ulaong balada ke sarkar kale don bor bat ka ya chakmat ban penlong ikani ke jelang pun sengap pajba ke senjok ru kan sathom da ka bor Nagaliang jungi jong ka senjok jong kinong sansar snong kasenjuk jung kinong sansasnong parang kan kabagentok yaki lain teli di distrik kata ka West Jati Hills nang taga Riboy bat ke East Khasi Hills da kamensim ka basnokia ngiwan hangne dia kaban penpau lengbaki social media kilat patai kubor ba hakini ki kenjat sini ngiliyui ya kajingkran lengkot nagaliang jong kadarba sinong nohali lengba usodar ban sekretari sinong nohali ki balabata ya kata kajinglet ban pet ke jongki ya kata ka waste management plan kabadan hampo goa pada ki wedeki state te wanne ban pensyai lane ban penrem halor kan ya jing penmi jongki ya katugar jing batai kaba lingkot kaba kila batai ban pembit je paiba ba kani ke jing wan pet ke jongki kalong ka bomdon jikta habede bat ka ne ke jing tmu jong sarkar ban wanra ya ka marten hapo nonghali te kani ke issue ka bala slam bha ka ban kaliam jungi kom ka senjuk jongki nong sarsap sanchar sunong parangkan kibai syong harut jong kane ka wang kan ngila persya nado ka basdam baga sarkar kalawan ban survey ye kene jaka nado bangitip baga sarkar ka don jingtu ban bu ye kene landfill hapo no hali nagaliam jungi kum ka senjuk ngila penpau ke jing persya omdai tang da ke genten haringla penher dak city hakiba bun ki tenat sarkar ngila ai lembaki nangmi khmat hakini ki laitli ki district ngila aisha ki DC jogini ki laitli ki district ngila aisha ka KHDC hadisi bat khamtam me ha u minister in charge jongka jogene katna urban bat kumjuru ngilai kenduru ya director jongka urban hakini ki snam ki balada te kat kun kejing ikran nagaliang jong ka sarkar ngilapan pau ye kini kejing persya nagaliang jongi kadau ko bala pulamangi ban persya ye gane galong namar ba gane kejing temu jong ka sarkar ban bu ye kini ka landfill kadai ka bakta direct ba je ka wangkan hoy ni wanang ne ngim simla persya ye ka snong nong hali kadarba snong nong hali ka ba ai je ka ka sarkar ten rek ni wan ban persya namar gane galong ka bakta yangi kinong snong ibadan hasna jong ganong hali ibadan hasna jong gawamkan tingi sngoba kajing temu jong sarkar ban warna ye gane marten kalau ngejung nong bakraw yani kibajpun kami gane tingi don hanne haga senjuk jungi don khatsan beli gidor barsnong dan haga public meeting ka bagi nang su penongsian hagi benai baladat hangti apa jingking umkan dagawai ka sur ngila rai pajba atau seni ka public meeting banong bagi nam syah eka sarkar ban pelong ya gane ka public hearing ten reng liyo snow wer menta nagaliang jong ka sarkar katemu ban pelong ya gane ka public hearing haka khandai tarik menta bunai ka bombot haka ne ka sni palai te gane ngila jingtip ta ka basai na kinong song nong hali banagaliang jong sudar snong ladat ban lum ya ka dar snong ban yatu
banagaliam jong ka sarkar kin sa pelong ya ka public hearing habai de ka nega jing tumu ban bu ya ka landfill aga khandai tarik mentau nai Januari te nagaliam jungi ka senjuk ni ngolongo ya ka nega jing tumu jong ka sarkar ka de ka puj bare jong ka namara kini kisnam ki baladap hakini ki banai ki baladap habang ya kendu bat ka ong bang inong pelong ya ka public hearing lada don kino ka persya ngino mele persya ya kata haga jong kopor kala ai ni lemba kini ki jing tho habang ipan jing tho na habang ilet ban kendo ban pu jing tho kila pa singi ka jing tho ban ong ba yakini ki jing dawa jong pi yakini mat dawa jong pi ngin sa pensai ha ka public hearing tare ka balango manta satang laisi baga sarkar kan pelong yakini ka public hearing kam syam la ai kanu kuno ka information singi kum ka senjuk ka bah ki board ba menchua kala pa singi ka senjuk ba ngin sa pensai pi ha ka public hearing temen ta kanu kum kan pensai ni namar ba ngim chama yo jingtip baka sarkar kan pelong ini ka public hearing te kum tangi daga mensim ka basmokhya ka lawe jong kane ka dong ka than ni wan hangne ban pensai pa panaka liam jongi dalele ngam ailat baka sarkar kan pelong ya kane ka public meeting ya kane ka public hearing nomor na nginom sha baka sarkar kan pelong ya kane ngiken akan tuwi ka sarkar nakaliam jongi hadin bangla syong jingalang biang mene sa sisimpan nagaliang jog senjuk nila sim karai ban pau pa manta kasmi ban pau pertai sa ka sarkar ang sangai isi sundon ya kan ki tunggu ban pelong ya public meeting ya ka public hearing tilada ka sarkar kan thom da ka bor ban wan ban pelong public hearing ha ka kanai tarik nagaliang jongi ki khatsam tali ki darbar sinam ngiru ngin salya ban sim da ka rai ka batenge ban thom da ka bor habe de berkan ki tunggu jan ka sarkar nagaliam jungi pensai sarkar ba namkwa balai ba ini pisat kala piongin sa pentip tenre menta pi klan khot ini pimut ban pelong sop ya kene ka public hearing tang banyo ya ka ban penungkam ya ka jaga ngi persa jur habe dia berkane tengi sim ya kene ka lat lembaga social media bam ka sarkar ka ban sangai mador ya kene ka pelong ya ka public hearing lada ka sarkar kam snap ya kene ai ba ka sarkar kan bakle lada JIA habe de begitu kesini ka khandai tarik jong kuno punai Januari dan nagaliam jungi kum kami nagaliam jungi kasenjuk ngila shimmi ka nai ka batenge mene bagada ka sarkar kam snap kan ya cekamat pan pelong ke ka public hearing nagaliam jungi ro to kesini ngin thom da ka bor la da jakat bajaro nginam sha bagane ka jingwang jong ka public hearing kan ulong ha to kesini te kata ka dai ka jing pan pau ka jungi nagaliam jo kasenjuk banginong kwa bagane ka public hearing kan wan ha to kesini ha ka khandai tarik jong ne punai pementa te kan ne ka ko bor syaparo ki do personal ki badan ha ka ki ba ha pa ka senjuk ki do ka ki bedan lang menta ban ki bom semala bandan ro sime ka ne ka lat ba ka khandai tarik long ready kre lopa lada dei ha ka no no komro ngenom sya dalele ba ka ne ka public hearing kan urlong kumbang la ra happy public meeting di balada mentaru bi sime ka ne ka senjam bangina kun hatu pada job ya kene ke tumu jong sarkar nama ngisyam bakane kadai ka tauba jong ikum kadong kathan ngim ko aban duno ya kene ka wamkan ko ba kumbangi jupunan kam ini ay punan kam kan yesa pateng la pateng hagi kun jiti jong ite ngim sim la persya ya kan hali ke badi kene jaka jina la kan hali ki ai ke jaka banam kta ini ki shnong ki kansan tali ki shnong ngim don ai banam mereka tahu ke bapnoi ni bangin persya kumbangi la ai ki jingtho ha kini ki tunat sarkar nado kini ki senam ki ladap nila ai kini jingtho ya ki mat ka bangi persya kalong nama bagane ka landfill ka jingtumu ban bo kini ka landfill ka dai ba hasnda jong ka wamkan ka ba dai tang sispa mitar namkan te ka jakar kalong balaring bat haba lathe ki yo direct kan tuj be somkan te ni penon kam ya kumkan mit batsni kini kinong sumsnong jungi tang sudon kam ban kwa ban bangdo kila lecha umkan ban tongdo ya ke ban kwai ne ban buk ban kemik ban simdong naga ne kwam ken kemut bang idon kam ban riker pang idon ken ka aru kan kum ka jing bu jungi nado kini senang ladap kolong bagane ka penduk jaj ya ki do doa kum ken kolong ki do anam ken kilung babang ba kidon ki share sengkai kidon ki kasau kidon ki jaj pagi jaj kidon ka bangi kidon susnong
ngiju bam naga wam kan dengan kuat bagi ni doum ka bang iju kiba aja mentoy yang kiba pen imsiru ya kinong bala kiba bala da ka tong do kiba khoi do ha wam kan bagi ndu no season kasni nang taro unde na kata ka penduru i kijagaran kidon sipun ki pentor ka hapo jong kibaron saudong ya kawa kan lagada ni setai sya riboy lagada ni sya west gentia lagada ni sya site jungi ke is kasils ngidon sipun kini ki pentor ka ba kelada jaba kajuan jong ni marten kan sawan ra ki jabo jaban kum di plastik ki janjot berdiwe de ki jabo jaban kan sa penduno i ki pentor ka ba jungi nang ta susu kadai ka jaka sum ka jaka site negalian jong ni ju penangkam ka balai sum lai site idon ru kinong sung beli kiba penangkam ru kan hakaban tong undi naga wam kan te kita ki katu kan ki jing persya nalor kataru kawan ra ru ikil er ke bajabo ke basma ke penawan ra ya kajing sniu ka kot ka khia na kan tajungi kinong sung bagi paramarjang te kumta halor kini kimat ni dawai ka sarkar ba namar kane ka kata ya ka kot ka khia ngem persya papin propose ya ka marten na margis mutu bagalong barengkam kamarten kalong barengkam ba ngimla hiro ban sutenyo daye gidon kami jika tenyo tamba ni dawai ka sarkar ba ka deban peji jaka ka ban kanam kata ya ka kot ka khia kanam kata iki yikiwa kanam kata ya ka maryam ni kwa ya kata ka jing kwa ka jungi te ni le persya ya kene namar yui katkum ka jing yui ka jungi bagane ka site ka bala tumu ban bo ya kene kawan ra ya kene jing nong ka jing kata ya ka maryam te kita kita bangi pensiun mulim nagalan ini kesenjuk. Nagalan yung government hakine ki banai kuladan ng bangi kendo ka asyunan ka jungki kalong ba kumtuk malahon ne ba kinong tulong ya ka public hearing lamda habadan ki baya ki ba persya ka ng penlong. Tengala kali ki balai pi wan berbor satu ki ang bagi wan berbor ka kamran jungi kalong balai pet kamdai kan sikir ya jopi ki wait wait kisnorong nilai pet. Tenra nginom ya le persya ada don ki ba persya nginom thom na gabor. Yang menta pak nagalian government ka kata ka assuran ka bagi ai singi bagi sa pentip yani lada pemang di kuliah hari kataro ka ki kelam lai kata ya halal kata kenorim ka assuran jemki ka lontang ka jing pendi jadi ka menta sop ki modon pelong e publik hari ki sistem apa ya ka assuran kembali kira lektor pada jadi kendo i bor municipal hari hoy nah kalian jungi kum kasenjuk lapun bunsin ngelai kendo ya direktor ado kapur jomba karmalki mentai la ritayat lawan se komisa wanda ngelai kendo ya iru ngelai keren ya kene isu berkajing kular ke jongki kalomba lada kadai baka ta ya kamariam tenginom kta ya kene jeka de katkum ke jungi ka kta ya kamariam dai kene sukar kamur baniat besikman Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam, kajing mat lani karukam syed yaki. Balehi banai kita. Kadon kawe kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya